Ebigambiro Reverend Father Alexander Mwebembezo mu kitambo kya mise cyo kuhasirira ab'Igana 93 ba St Kagwa Boarding Primary School omuri Shaka Bushenyi. Kuhanga wenka Yesu wenka lwarubasa kumbasa kandi wayina magaraganze nuwe alfa nuwe mutasho w'amagaraganze kandi nuwe mperu y'amagaraganze. Mukuru w'ishomere Celestine Twinomsha najara ngo bakozere kiri kumara okwisabe jaba handika ibintu twakuza kubireba yibakanda mbasa kareta handika ibyo tajirota otabukora oyo urutumbato oyo ibintu bitanzi kandi izindi yabizo wene byone babehendera ifaderi yakora no wamyokera ibyo ne mwese nabyone mbere nabyone twazinga byone twakwata fabritansi ushara ebuza mu nzakora mukiro kwekerezamu yes kandi pass abejo n'abagurire kerezi y'entebe za miliyoni 1 ko muri ngo gusima ruhanga zoba twahiriza abana bitu bicamushanju bakwingana Igana 92 abishiki Igana 2 abojo Igana 91 twantu bashabira kwena mutwahire twatu mukono ya ruhanga Abegyese bashomise abarambuza b'amashome bije babarambura umugani makuru abeje biri nshanju na mukaga beti binacamushanju hari Mbarara Junior School bahasirirwe kandi batengerwa mu gishogwe barkwetebekana zo kushitamire buzo bye camushanje buri kutandika izuba ryo rwa kashatu bikahendera izuba ryo rwa kana esabiteji tutero muranga ebintu ebintu bibasika okukira munonga amashomero gitaga Ndyamusiimanta kanisa kanisa shimire kongeramu amani kwera kongeramu amani ebintu bikorwa nibirugayo Abazaire nabo tubasima nibagere kibataho kandi kuba ko kitaho nacyo kikozesebwa kikora umurimo gwacyo urazaga mwana takishize mezi mwenda ubi wamuhandikize umuhandikise dena tungobwa gukuzo mu Rwanda in future tungobwa gukuzo mu ishomero atunga hato mwana tine yi na ministry yo kujya kumuselectinga kuzo mu mashuri. A clean classroom means a paperless classroom, meaning it will be filled with computers and internet. There is nothing like paper, and there is nothing like talking. The computers will be talking by themselves. ahabwa TV West the era achiza na Michael atwakire.